Zanimljivo je to što ja u stvari kad sam krenula, do coachinga sam došla praktički u radu na sebi, kad sam počela istraživati šta je sa mnom, kad sam počela se, kažu baviti se sobom, meni je to tako izraz kao rad na sebi, ali u stvari nije to rad na sebi i onda ljudi kažu kao pa šta ja sad imam raditi na sebi, onda to uvijek doživimo kao nešto kramp lopata, pa to treba sad nešto raditi. To je u stvari samo upoznavanje sebe. To je sad bilo, to je bilo dobro, ali u tom trenutku, sad će da je bio četvrtak na večer, da je bio petak, ja ne znam da li bi ja preživjela do ponedjeljka. Ili bi me srce otreslo po noći i onda još imam jednu divnu doktoricu koja je super žena, koja je na sve, ali kad god ju ja trebam, kad imam neki problem, imala si možda, ne znam, 3 u 15 godina, ona je na godišnjem, ima neku zamjenu. I dođem na pregled i tamo je neka mlada doktorica, ona to onako popipa kao, pa mi popipa ispod pazuha kao, ja rekao, evo ga metastaze. U tom trenutku ja sam samo računala koliko ja još trebam, koliko mi godina treba da mi djeca budu punoljetna, i jedan i drugi. Dobro je da pričaš o tome, dobro je da si čitavu transformaciju svoju u tim godinama, mislim što je vrlo netipično za Balkan, što si imala čitavu transformaciju sa jednog sigurnog, vrlo dobrog posla, da imaš taj coaching biznis i da želiš pomoći ženama, jer to je jako potrebno na Balkanu, jer ja prva nisam znala za pojam perimenopauza. Ja znam za menopauzu, ali ne znam za taj prije. I žene treba pripremati puno ranije da kroz taj proces, jer to je faza, to je sasvim normalno. Mi ne slušamo intuiciju, a žene su jako intuitivne. I to ti je prirodno, znaš, zamisli ti sad, ja sad razmišljam, ja kad sam rodila dijete, pa nisam znala ništa. Znači, moj sin je stariji 98. godište, bio je časopis Mame i bebe, to je bilo jedino znači, što si mogao pročitati, jer bili su oni interneti nisi imao vremena da mi nešto proguglao, mislim da nije o bebama ni pisalo. Imao si knjige gdje su bile neke patologije, a to su bile onako lijepe bebe, nasmijane, znaš, onako fine, pufaste u nekim lijepoj odječici. Ja sam mislila, joj, to kad ti da rodiš to dijete, to znaš, igračkica, a to sve tako lijepo. Niko nikad nije rekao da to su plače od jutra do mraka, pa ne želi jest, pa rastu zubići, pa je bolesno, pa je ovako, pa je onako. Znači, ništa nisi znao, samo si išao svojom intuicijom.